Topeni na bajeune, donc papa conduit aussi la caméra pour regarder le soir. Maman, Najeteki, maman Pipi Ndongala, et puis papa Eda, na politique pour le carton à Bondo. Tubusa ngomba te na moki na mai na zobeta na kati na mboka wao. Tata kisolo kele lukelo ndi impeve ya si. Tata jalunga na kiangani ndi ye impeve ya mwa. Tata jengenda kuntima ndi ye impeve ya lo. Batanu kalanga mazulu. Tata kimbangu mama chawana. Bino batanu itata Simoni kimbangu kiangani mwanda ludi wa velela. Wakikadila tukalusi mulonja wena ye kukala tenta onka imani uweji tuna cha le 6 mungonda ya 5 mungu kwa kumuli kuviezole 2012 kanzi kwa yeto munantangula ntangula ngita takimangu tuka 1921 umundu tiki tunalungu tete mungonda yoya nzole ya nkela mungu wa l'an 91 lovo imusi tata mwanda vela tata Simoni kimbangu kiangani tata mwanda vela tata dengenda kuntima tata mwanda vela tata Simoni kimbangu nani wazaya jo mulokoloki mono mwana kuja Kongo siyafuka mesa nasema ngudizani simpangizani mpasivo ya lomba mukuma kabetu bantwena mudibunja kuja longo fumu wankenda fumu ubalakazi zolo kwa ngeye kwena mbandu kambandu betu bifofola tuvolanga masumu kadi ngetu beno wa matatu zola nsiku yebisa ngeyevo bana bami bisadi byame kunsanta angu mpaka nsundidi yima matatu momo kanti uvutu tadi mwalongo dolokolo chako
tunakufisa ntangu za wonso monsoni musabila mu matatu mana kenda za lo manga kadi kenda za ngeye zina mbandu kambano tata jengenda kuntima ngeye wakivana lukulu na le 29 juillet 1958 kadi yetu tobomba bogelanga makaku tubogelanga bi kondolo mfunu les négros négriti donc objet de peu de valeur quand ngeye wizi ko beto utulongele teye wuli ki papa kazi na yetu mvisa mpova zako unalowa na 1952 le 29 juillet Leo bula mbembovo mono kimbangu mwana ba Kongo bangene Kongo ya yanza ntinu musi ndinga musi dibudu di musi ya mono kimbangu yala inza 29 juillet 29 juillet lukulu yewawu ngeyevo 29 juillet kulumbimbi oh sidiankenda sidiawala kazi kuna kulumbimbi kuna mbanza Kongo yikuna ngeye wavilula diela uvo wavilula ndinga za beto bantu baku tela wulu de France pas France le pays de francs tu fidi di buku ba ambassadeur elu ya wulu kwa nipejaka bau munansalo au ya republique bena sola njona ubajatisa tata beto ba ambassadeur ba jina komo ngina mo mo lu kan sisi bele kadi mo ngale tala de ta na tambla kimfulu ya wunu sija kenda mpasi yesi kumena kuisa ya papa mpasi kati beto tufidi kububa ambassadeur to bakitula kadi ba vila viva beina umwalo kubaka ntanguko ai kubaka ntanguko sijani kufika ngenda kulumbimbi tata belo kulo jako utu yindula kadi to vila mvimba twayiza kutiza vala tokele yinda nga vovo tulwe kutomene kanzi sabo mpasi kwani kuma wala kazi tela bana bako tela mameme mako wafila kuba ambassadeur mfumo tu vuika wisa yelendo kyaku basi bomvimba takala mvimba bana bako ba ludi kibene twataludi kengije tatakisolokele twataludi kengije tatakisolokele tataludi kengije tatakisolokele tena bandwena muki tusuma tanga dovo jeune quand le petit Congo ndwena ils savent qui sommes-nous pena banani qui sommes-nous tangu za rozuri usana tata doko banani pena peto bana bakwe oh c'est bien qu'elle c'est bien la kasi muna 72 72 fili bana bakwa jeune bakota bisambo kulutendele bakota bisambo kuna bisika kadi wamvuna mabu mana bakamu kadi ampema muziloje zao mutuka nasangeta tadengeda kutima kazi muna 5 mois beni luvweni mu Yerusalemu mutu longa longa ngi kaka kimbangu 5 mois kwa Yesalu mbona zolo mu Yerusalemu mbona tatu kuna mbana sana 5 mois e muna 5 mois kwa ni diaka uzikanga mauzu kati ya fidika imona kuna Yerusalemu ngonda 5 za longo ngito ko son tango bandwena lukuja kansona kya mardi wena yidu la bala papa yemvingidi tata mwambeza na bango la bana ozo ko tumena tango kadi muna ina tango bozo tango ntusovo vous avez scellé le sort de l'humanité yemkunga tatumeyiza seva kwako Seigneur irréprochable pitié vous êtes les ambassadeurs tata voditali mkunga miya mitatu kunga bendele kibene umentisi venu kondiako bandwenya dirigeant bandwadisi o tata de mukolo jako utuloloka mumvila kanuzeto tata bana kwa nitonina ututula nsinga pasivo nsinga mbila una wazenga
unatangwa lango deni ngivu le 3 octobre mono di rouvene ma ozo 3 ka ina ya sur quand tu as carré boy tu bagla ya we o voit tu vis ni no ngi yiko tata si mone ki no ki ba jeune ba ko si en France ba jeune ba ko si en France ba jeune ba ko si en France tata tala wunu kigi ameni vwendi kwa ku français unatambula présidentielle wale voanda kulipisha les esprits baboklanga Élysée kuna voanda tala siku mina kuiza papa vonge mtu vweti vimo kimpasa delegate ko mpasi tata mwana de lokolokia kile kuiza kwa aéroport de Wolson de tout 99 9 18 18 1 plus 8 9 ah tata de lokoloko kadi 9 chiffre ya changement nous avons la table ainsi pour vous, oh le changement. Tata de l'Okolodia. Où tu vis le canako? Où tu vas na wisa yelendo? Mpasivo. Ngeye tangu za wosu makananga yetu toba kitula. Kani ba kitu wao. Kama sija ka mwana vile lako. Kati beni tuze ngeye tasimoni ki mungu ngeni mwana vile la. Toba longa. Soba kitu kibeni batulana kalibeti masema me Yakobi wezelo malevo kwa ngeta Esau betu ba Esau betu baba vo venir kwa kwa ngata bana bena kota class kuko tata kisuru kutumu dozolanga elka kazi merevo walumwa ngangu waleza mingipi kwa wizi dia kuna mbanza ngungu utuveni masono mandombe ngeyevo muna paku ndungu imuna pelekete bakila mawonso no taluza azole mwene italu luvangi la biabio luvidi mfunu tala phrase nsuka ngevo mu activité matérielle tata gi mu kongo wanga kanti phrase ina uzimanisa mu kinsusu sa au français kok kokoriko egalina se o tata utufuile nkenda kadi kunawe jeni unankamba tuvana uisa elendo mujaki sa dia wonso mu jentama fumo longo tata kimba fumo longo tata dengeni fumo longo tata simone kimongo kyangani utuyindula kutusisiko tata kutusisiko kala yetu tukawawe ndangwa imani muna wiza longo se tata kisoloke mwana tata lunga ye mwana tella tata simone kimongo kyangani fumo longo to mawonzo ukuluza sijakenda undolo kata vyambe zimukyambi kwanza kuzatangu zotanine fumu ukuluza sijakenda undolo kata vyambe uluza ku It's a